Turabasuhuje mwebwe mwese mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya n'amakuru agezweho aho kuri uyu wa gatatu abanyarwanda 529 batahutse ku bushake baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo DRC, bituma abamaze gutahuka muri uyu mwaka bagera ku bihumbi 2,800, abagera kuri 421 bakaba bakiriwe ku mupaka munini wa Lakonike mu karere ka Rubavu. N'amakuru tugiye kuza turambura, hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ahanga ku muyoboro wacu, reba neza ku ijambo subscribe kandi like, share na comment, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni mu gihe kandi muri aka karere ka Rubavu abandi 108 bakiriwe ku mupaka wo mu karere ka Rusizi muri gahunda yo gucyura no gusubiza mu buzima busanzwe impunzi. Biteganywa ko uyu mwaka ukwiye kurangira byibuze hakiriwe nibura abantu bagera n'ubundi ku bihumbi 10, nk'uko ari intego leta y'u Rwanda yiyemeje ko abanyarwanda bose bari mu bihugu basa nkaho bahungiye mu by'umwihariko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagomba kuba baratahutse, cyane ko u Rwanda ari igihugu kirimo amahoro n'umutekano. Rero ni ibintu byiza nk'uko muri kubona kuri screen zanyu, n'abayobozi bagiye batandukanye bari bakiriye, harimo abantu bagiye batandukanye, abana, ababyeyi babo, kugira ngo muri gukomeza kugenda n'ubundi mubibona.